Yebo ingane zawethu impela sibona lapha ke umsebenzi omhle wensizwa ke idabuka phansi ke enquthu ke uDlubheke ke umfuku wakhuzwayo nje bakomsebenzi wakhe ke kulindele ukuthi ke uphume ke ngalo ke ihora ke lesikhombisa bafethu impela ke lapha ke soniphathele ke udaba siphinde senibhekele ke nokuthi yini ke into beyivimbezela wona ke lo mculo ke wakhe ke uDlubheke ukuthi ke uphume ngaso ke isikhathi hake ingane zawethu impela phamba sigibela udaba ngiceba nkangeni bingelele yona ke Mboso City MTV City nje musiqala ngene channel yake wenza kulungile uciphize subscribe na notification bell cause uthola zonke izindaba eshisayo nazo ke zitrendayo hake wengane zawethu impela sibona lapha ke umsebenzi komhle wensizwa ke yaphansi ke enquthu uDlubheke ke umfuku wakhuzwayo nje bake kulindele ukuthi ke umsebenzi wakhe ke omusha ke uphume ke ngalo ke ihora ke lesikhombisa ke namhlanje kanti ke wengane zawethu impela ke inkinga ke edala ukuthi ke album yakhe ke ingaphumi ngesikhathi ingenxa ke yaho ke ama feature nje bake featuring shephana ke umzukulu waphinde ke wa feature shephana kusaliwa kanti ke wengane zawethu impela ke lapho ke abafaka khona ke umculo ke kuyadingakala ukuthi ke kube ne-approval ke yabaculi ke abafeaturishiwe kuyiyona ke into ke ebeyimbangela enkulu yokuthi ngibambe ke wona ke umsebenzi bafuthi impela ke zinjalo ke izindaba ke bese niphathele zona ke ngokubambezeleka komsebenzi kaDlubheke umfuku wakhuzwayo kodwa thina ke simboso City MTV bafethu sithi nje ake sehle ngobonda idibana ke ne video elandelayo.